Talafalava maloro soifua o talafou le video Samoa. Ua rapata ia na Iran ia Amerika ta walane le Islamic Revolutionary Guard Corps po le IRGC o le au lātou taliane i ospa inga pe ona whaia e Amerika i no fuanga e whana nei missiles a Iran e meise o waa o lo o le Strait of Hormuz. O whai rua fo i le vanga rea le IRGC e 25 waa e au fiei ma waa sua au na ui ane i Hormuz i le asona nafi. O lo ripiti a pere wha awau o tara noa ngā sui o mālo e nua, ma o toi maua sina whasauta inga re interneti tonu Iran, taru se teimi umi na motu si ai. I le panona lava ia wa ripiti a mai e toru su tasi tangata wa maari riu i oswa inga Israelu wha asanga i le Hezbollah, ai siri e re fast furuisi wa maari nua. Whamtaranga mai a Iran e whapea ua re tausisia e Amerika a ia inga o le marienga e tau fiai whitawinga ina ua ia whaatino os wha inga i e le vaso nei i no fuanga e whana nei a penga lualu mamao a Iran. Ua whamtu mai e le NASA, whamtaranga a wiri iti e whaatatau le lato fuafuanga e fia fausia o se no fuanga mautu mo le masina i le vani monimo. Moriputia le BBC le sore fuafuanga e au fiaire ave nane o drones ma taavane i le masina, ma o whairoere i pule le Amazon, Jeff Bezos, o lana company o le Blue Origin Lazy, o whiriwhiria e fausia ina masini mo lea tau mo whainga. Ta ua le BBC e mana na o Amerika, i atura ue le ere ni tangata Amerika i le masina, a ole i mai a le teime le tura i mai o Trump i le tofi i le rua awhirua iwa. Whai mai o tau wā lava le NASA ma saina i le toe ave ina o tangata i le masina. O le masina o mati na fola ai e le vaenga le NASA le polkala me luas piliona e fausi eise permanent base e whao ngā ai malo si anga wha niukiria i le masina au le io i le lua whetorus pururua. I Bangladesh, se dia rima sa rauta maiti wa masarumia ma whaamaunia fo i le awhiere misela wa maari riu, pe ona whaeroa le mtanga ruenga o soifua mararoina le tunuu. Na whaeroa le minister o soifua mararoina o le vaiaso na te neina tonga whiti ai e fo mai matausi soifua tamaiti na awhia i le vairusi, ma wa whaale au ngai na fo inisi o porkara mere malo, mo le temine nei ina se ia whaatino suenga ma tonga whitinga e tuititi ai a awhianga o le whaamai. O moli maua nisi o mātua, ua tā ua ai e whapea whailole le fia o na e fōlinga nā a fia lava le nisi o le whanau i te tonu o le whare mai, ina wanga i atu e sa iri whesoasoani iai. Whailo fo i le fia o isi, o na o le whai o tui pui o le whanau, e meise le mawhai e whare mai o na tu ese tangata ua a fia, ma isi e le iai ni a fianga. O siria le titi le lua masina, a wa o le au whai le au a fia le siria le ono sa furu wafe, Bangladesh lava ia. O lo iai lava pea, ia le papolenga ina nei whaate le ina le pepese le wha mai, i le anga i atu le rumanai a meise le toa telo le whanau, e whai malanga solo, ma o lātou mātua. Ua whaturanga lapta inga le malawa le sini e whaatatau le mamafo le puao, e ono a fia i whai ngā malanga. Ala wha iane tangata i sini le soi le vai o le awa oa ma le mamafo le pua o mai le tu i saute a ngā i mātu i sisifo sini a o wha iro aisa so upo le marawa lele o le o mata i tu lava winga o le tau a mese lava i le tai ao. Wa iei wha atua i whai ngā malanga o no lea mafuanga ma o wha lea o ngā ina fo inisi whai ngā malanga. O isi whai ngā malanga na toi wha au ia ngā i le marawa lele i Brisbane a o wha matu uane fo i mase lapta inga mai le wā ai tau e winga i le ala tele ma fianga o whautua i nai ave ta'avale ia wha tete. Ma le tanu muri me le Pasifika o minister ba i whafo Australia, Initia, Japani ma Amerika ua mariri e umanei o le au lātou whausia se wafu i Fiti. O riptia le beida New Zealand, wa mai a fwoi no lātou whaeroa masainia se marienga, tau le puipuinga e whaatatau i minerale ma le puipuinga tau malusianga. O le whonutanga puupu o i lātou ia sa whaia, wa ato ai le wha o lātou whonutanga, le kulupu le ua whaengo le quad. O la lātou rua i polo keti la lea, o se wafu i Fiti, ma o lea fuafanga, o le ao ngā tele mo Japani, wa o lea ua tau whiana uta mai saina, i le sapalaiane o minerale manisi vaenga o onanga, tau le puipuinga. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso, manu i tele lava ngā ruenga o whenga iai mara tātou tunu, whaasoi fuia. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo.
O le porokala me o le Gagaifo Faiva ma le ataua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. I feel lower so sad. Omega ka. Diana loi moa. Omega ka. Tabaleta umofie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Malole keisile Omega ka. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo yo kilangi. Mukoi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka lalwa ya so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Ia o te whiwhia lava e toi ofo lofa ma whaatalofa I a te oe. I le neia ua uli o le aso tofi o le whaatawhiti o le taunu mai fo'i o tiute I ngā luenga fo'i sa whia ngai ma le atunuu. I le tai au o le aso tofi le nei le aso luas fulma le valu o le masina le nei o me. Lua afe lua se fulu ma le ono. Ia toi nā I aso fo'i a tātou tu vai atu fo'i I le masina lona ono ma ua afa I le tausanga. Lua afe lua se fulu ma le ono. Vi ia lava le tua I lona alofa ma lona anga le lei. I lona alofa whaasoa I loutou soifua ngā lue, le soifua tautua, ia whapea fo'i le soifua au auna. O halawa tiute ma Faiva alo filima ua totofi I ai le atunuu. Ia, avantu le whaabalo I au tou. Ono sai ia ma le lava papale fo'i I ngā luenga sa la usu I ai le atunuu ina ua malei. Fua I whanunga le lei le tai aona le la ina ua ngā e fo le la ia ala usu Samoa ma ala seu I ona tute masani ia o le whaopoponga fo I o le Gagaifo Faiva ina ua tu tauna tute mga luenga o le so ma lei a taua sa vea se Yuli Al Harrington tu manuvao la vea. Aftai I avanoa le lei tātou te whenua I ai ma lau lua fasilawhai. Ia ma wha uau pēr le tautua o le tau longo. Ia Samoa I mea o lo tutupu. O mea fo I ua umana tutupu. Ia ma mea le la tātou fori atu nei I ai. O le a tutupu. Ka whiwhi I le matautia o le nei vai aso atoa ma le la vai aso. Ma vai aso uma. E ta tau lava o na I ai. Ia mata upu ese e langa ngā I whina ngalo le atunuu. Ia ma mea tutupu e iai o lātou sootanga I isi mea na tutupu mumu atu. Ai o le awhianga o Samoa. I tūlanga o soli ngā tūla whono whaavao malo. International Organized Crimes. Si tātou e le whape o tua. Ia le tātou o tunuu I le nā tūlanga. A lea o tātou I lōnei. Te le ia o le onga ma le whaafita uli o lo tu lai mai. I le awhianga fo I o Samoa I mea nei o whala au whaasaina o lo whauru whale mai le tātou o tunuu. Ai mai se fo I o isi fo I mata upu lau te tele o soli ngā tula whono ma whau whaunga. Soli ngā tula whono whaavao malo. International Organized Crimes. Ia, e mai se fo I o le awhianga mata upule na o alo Samoa. Ai, ua
po ia i le so tanga nga i le o su elisi alo Samoa fa o ye le oti ai atu le fa funga mai le tu na tatu a mata i fa pena ya ai le mafai ona alu roa as ya fe atu i le tu no a walo tatu vanu nofo ta auto atu tulanga mamalu maona tulanga fa lupe o Samoa i le vanu nofo a wapa ia mamalu fa le malo pa ia fo i mamalu fa le anga nuu ia ai mawalunga se vi inga e si e ana au na pa ia le ainga sa le vi ina ite ai malama ina ua suluia ia Samoa i le moli maua ke riso tau nuu le tala le lei fa pe fo i le valo anga le itu tama ita ia na fanua so amamali e toa mai i nā o. Wa umo na fo i atu papa, ma ao malo, toi fo i le mea na au mai ai. Ai, tali i langi, se ao lo lua malo, ala leo wa taunu. Taunu ule tai ao, na valo ia le te mai tai o nā whanua. Ai tō aila na pule, i lau whanua ma ele, o le ainga i le tai whale. Mautuang yangi, ua tau nuu le kalesia, le tala le lei, le kalesia me tutisi. Ai a le tō le pule sala, tuala ma sala ma le ainga sale murianga. Ia ai tō fo i le pule, tau nuu le kalesia, katoliko i malai olo ma ngā fuanga. Ia, wha solo i pēr tai au le tala le lei, ina ua tō fo i le pule, a wale mali toa. Wa tau nuu le kalesia i lau whanua me ele ma tāniu whia ngai ma le ata. Ia, whaafitaia, o nisi tai au e fia o e kalesia. Tātou te whaaloalo ma wha malu pe i pe o le tai au foi nei sare o polu. Tau nuu le kalesia ma le tala le leia e Jesu Keriso lau pa ia o aso e ngatai. Ia aluala o Jesu ele kai au kou e kalesia ma sau wala au mai. Ia le na. Ai, e whaatalofa whaapitoa. Ma ofo lofa atu. E honai o tātou ta mamtina ma tutu o le tunu. Tu asi na sina. Lau tau fo i tāpo inga ma lau tau fo i tālu sanga o lo wha no manu wai ma le tāpo inga ma malu. Ia a wā Faiva alu matama whanau a Samoa. Iso se tafo le lulangi. Whawhetai awhe mai iau tau tālu sanga. O lo manui ai le au whainga luanga nei ai mai se foi le pulenga. A wā le sunga le whawhengainga ia Pastor Louis Bonifacio ma le whaletu e Pastor Anne Bonifacio ma le ai ngali. Mai se foi le tau whai ia sa le aula. Se mau sangale. Ia po le sunga ia Matt pe ona lawi lo ai fo i le au whainga luanga nei. A mese le au whainga luanga ato. A mese le fo i atea. O te langona le lei. Tāpua inga mamana le atunu uma le awhi mai o tālo sanga e wha manuhia mai ai. Ina ia manuhia fo i le tautu hatu. I lo tātu atunu. Le ala le nā. E le mawhai ai o na wha le tonu ma wha tamala. I se tāpenanga. Aso uma. Ono aso le vai aso, tātou te mafutai. Nau le atau ala vai ono aso le vai aso, tātou te mafutai. Ese mai, ele au whainga luenga atoa. Dai lima, aso tau te whiloa i ai. Ale atau. Nau le aso sa ala vai maloloa. Le ala foi le nai tā ua i tele. Le tāpena le lei e tu sai mamata upu o loo a fia. Ailo tātou atunu ui le taimibu. O whaamsinonga. Ia, o whaamsinonga whanua masuafa. E whapena o mea sina le atunu, o tula fono. Ioi, ele ngata fo i le nā, o le rei atunu, o New Zealand mo tātou no nofo ai. Ona o i tātou, wa vele rei atunu mo tātou a inga luna lua. Ma ua tātou wola fo i le tula fono e te tau o na tātou usi usta iai. Ioi, le anga foi, o le foi o sa saa mai, malilingi mai, whaamrianga nei atunu. Ia Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika, ma so se tasi ua no pia i ma ua nofo ma ola ai i New Zealand nei.
e se teimi tātou se e fo ia inisi o mata upu ia wa o lo ta pena fo i New Zealand lana ia fo ngā pālota lo tele i le asofitu o November o le tausanga le nei luafe lua se fulu maleono. Ona au whatalofa la ia le ia te oe pe aha whai ia o le fo i wa e to ai tau nu o mai i le tō aingo New Zealand i au ki lani nei a wa o le whai te to o lava le nei o le uru whale ma le uru whafu. Mo le tō tele o tangata i le rulangi. I le Mangele International Airport, po le Auckland International Airport. So welcome to Aotearoa. Ti hei ti mauri ora, e ngā ui, e ngā mana, e ngā reo. E mihi atu e te whare nei, e tūno. Haere mai, haere mai. Haere mai, tēnā koutou kātou toa. Ia ole vai asoro, ole anga nuu a malanga ngana fo i a Maori le tātou te le i o iai. Ia ai whawhiloa i fo i nga ngana Maori i a te oe, malou lu whale mai i Aotearoa nei. Ole anga nuu, ole tele lopo o ile wo o ia ile whaasolonga, o le whaatau ina o le lātou tūma le ngana. Ile nei vai aso wale vai aso na sei mawai atu nei. Ia o le tamai motu fo i le taftafa o fiti. Le motu o Rotuma. A se o wawa ia tu ila ukalena no whailo tu i fo ila ia lea. Ia o le tūlanga le whaatawa ino le ngana matu maanga. Mo le nei fo i wai aso mo tangata atu motu le Pasifika i New Zealand nei. A o le tūlanga fo i le na o lai whaatawa ina i Samoa. Sa wha ngā solo ai ia pura kalame fo ia le au tūstala ma le au whaasalau le whailonga ina. O le 5 se furu tausanga, talu o le whaavae ia le asosia le au tūstala ma le au whaasalau, the Jaws Journalist Association of Western Samoa since 1976. Nā la sa wha ngā solo i la tō pura kalame, i le whaatawo ino le ngangana. Ta te pese atua i lava i le ngangana. Ona e tāua tele o whesota inga ia o le vātangata. E atangia i le ngangana. Le tātou tūma le anga whaaloalo. Our culture underpins the essence of respect, love, and doing good to others. Pe ia le upu i masani no tautala iai. I le tātou iai le ngā ruenga o tātou uso a tangata. O tātou iai fo i le au unanga, ma le ngā ruenga le tua. Ai o le tū ma le anga i whanua. O lo tātou pepese ai pēr, ma au te pese ai pēr. Wātangi ai ma wavala i le tātou ngangana. Le upu e ese le whaingo fie. Ona whaleo masipela. Ai e miliona pa o le 2 miliona tā lala lona tausinga. O le vā, o le vi, ma le a, o le vā. Ai tausi le nā tama i upu, o le matua whaingata. Ai sea, se upu e whaingo fie ona spela ma wha leo. Ai ua le mawhai ona tātou tausia. O le mea mua, e te le masani ai. E te le iola ai. Ma whaatau ina e lo olang. E ala iona e le mahalama le lei i le nā upu o lo tau ave ai ia le ano fale o le tū ma le anga i whanua a Samoa, le lofa ma le whāloa, ma le whitausia i le vāta ngata ma le vāta puia. That sacred space between us. Like I said, it underpins the values of Samoan culture. It's through its language. The essence of respect and love and service to our fellow men. Ia le na tātou amatai whapena whatalofa la i a te oe, pe a whai o lo e malanga mai i le atunu nei, a siasi mai a inga, ia pe te sau fo i whaise whataua a lau pisinisi e po o kāku fo i au muri moa. Wātu? Lai whalongo mai le kengi ale au muri, ale au ai muri mua, wātu whafonga le tunu. A wao le wa tātou whaonga ina, fo le
o se tala ma lie tātou te tali e ai. Ona o tangata ia no mai ma au mai ia le mtuinga whaupunga le. E mana ia le tātou whaunga ina fo ile le humorous side of the story and the statement. To laugh at it. Tātou tali e. Ua whioa I whioa ai. Ua le lopo ari me o le awhai. Ia o mai lo mwhai mai. Samoa mātou te ofo le rei mea ua whai ele malo. E la uli malana whai ngā malo. Ua mai whaatau atu containers ma meo pusa muli moa. Ua whawhanga I le atunu. Sei sila sila. Sila sila. Ile meo le fua I luma fua I tua. Ma le whawhau wino le nei mea ina ia whaolo a taua langona tangata. Ma ave ai o se mea ua matua mata ngā tele. Ma le tauleanga ina ai o le whainga malo. Ua ave ma mea ula, ma mea tali I tangata. Ua ngā le nei au unanga ma le tautua o mamori atu ia te oe. Ona o le lango mai. Le tātou sponsor. Po o le Pacific Specialist Health Care. Lua o na wharimai. O le wharimai I Fiti, I Nandi, awa ia le tonga fitinga o ngase o le fatu. Ia whapena fo ma le wharimai I Suva. Bole ngase, ma tonga fitinga, ngase nei e lua o le cancer. O le cancer, ia whapena fo heart surgery and treatment for heart patients. I'll tell you twice, ile tātou Pacific Specialist Healthcare Hospitals, ile atunu o Fiji, I whapea fo ile pūlenga o loto I nisi o alumata ma whanau o Samoa. Ta mali I mawhalitua matausi, le fionga ile matua ia atoa o mawhua I polu, tai akui, ai mai se fo I le fionga I halua I pou o malo, Christine Finau lei ataua. Whafti tele mo le fasoso ni mai, umwhai e, una winatu le polkalame le nei, le ataua sa vea, sa yuli, ma le Gagaifo o Faiva, mai le asunga fua se I tau I le aso whareine. Ia le ngata punena. Ia le toa te le ia matua le aso na fisa mata le noa I fo I mastasi o tamali I o le angai o tupu po le matua o Faiva o le kamuta ma ngā luenga o le wha le leo mauta bolo I fausia fo I o mauta malawa le sunga ia Thomas o loo wala au mai pe le to tele o le atunu whamule mole le ia tau sevea se I au mai ia le telefoni alo uso le na sa fai mau malo whaalo ngie le aso nafi. Thomas mai le company o le Builders Blueprint Auckland. Tusi voi lalo numero le na o lua tasi, 5 tolu o na wha, mantua o ilvaenga a tolu nei li poro kalame o le malu I fale e pei o na iai fo I malefaletua e mele palamo. E le whatupe ina o le whatauina o se whale wa lewa na moe miti ia mātua. O lo iai lan telefoni le nā o lo wala au mai ia le tō tele o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. Ai awane ngalo ia te oe. Le sunga ia Thomas, le li I faufale. O le Builders Blueprint, I au kilani o lua tasi, 5 tolu o na wha. O toula ia tā pena whātau se whale pe to whaia se renovation lo whale pe whai se potu wha o popo lo whale. Mwhai ona walauria o e tau te o atu tau te mai moa ma mata I ngā ruenga. E whai ma mori ma wola I a tau tau. Ale nei fo I ali I televau marona anga waa. Ia marona to mai o lo whaatino ea na ngā ruenga. I le telefoni rā olu o tasi 5 tolu o no wha mole. Mo le sunga Thomas I le Builders Blueprint I au kilani nei. Ona o mai lea o la u whaatalofa ma o whalofa atu I a te o tau o lo malanga mai I New Zealand nei.
Ia, wala ngona lava le leo I rama I teimi uma. Au tau tanga I fo ilunga upenga ta whailangi. Le Facebook page, le YouTube. Whapena fo le Instagram. Ma isi lava fola o le social media. I le wala aua le tua o le malanga le maliu ma le oti. Nisi lo malanga mai. Ia ona le fia whatasi pe au wha mawai. Toe saudinga. Ia mo nisi sa pele le loto ma le anganga. Ia ua wha mawai le lalulangi nei mo wha manawa fo I le tua. Ia ma o le usui o le fono ma le tuua o le malo. Ia leo se mea le na a tato. O se tau whai lo tu aiga po se loto sa vea po ai lava. Po lau whai whi au. Ia o le Faiva pa ia whai to tasi o le tātou tapa au sili le langi. O le mua e le fuatia. O le tia e le seua o le tau fo I e velo le maninoa. O le maa e tongi whaatoto I le moana. O le pulufana e le alofia. O le tā fo I e le apoia. E whai le moto toni le pula. Ai whaata whea pulu I le vai. O le tua. Ma lona fina ngalo whai tō tasi. E le aise tasi e tū ma te te iai. Pea o mai ina whaia lona fina ngalo. Ia. Asu tuai vai malu I puenga. Le loto mawhatia ma I lātou o lo tangi mai ala. Ia ona o le wala au a le tua. Iai le wha mawhanwhananga ma wha maisenga. Wha pena fo I ona maua le file mu. I to tonu o loto mahanganga. Only time will heal. As they say, but it never does. Ia, e mana tua pea. Ia, wha malola I ngā ruenga de dei asu. O tau tiute ma Faiva alo Filipa. Ina ua ala whai Samoa I le tai au. O tiute ma Faiva o le ngāto I whale. Tiute fo I ma Faiva o le vātetea. O I Faiva I e whai le vātetea. Ana I o uso ave vālele e na e o lo whea ngai. Ma le atunu ue whetalo loai. Here today, gone tonight, tomorrow, and you landed in Samoa. In the United States, in Australia, in Vietnam. Patau tia bele. Le avene iai o whaival na o uso ia la te whaafoina ia le tūlanga o vālele e whenga soloa. Ma whetalo loa I le atunu, mai le atunu, I le atunu. E asi whai mea le lei, whai whaatau, asi ai, a isi sole. E akua I ngei vasa mama, e mamao, o akua kiri liskanga kai o sole au te ofo meo te whatuai. Le malosi o le tupe, o le la au o meo le la au whaasaina, whaapea foi, ma le aisa, matulanga whaapena. Wale e ase si mea tātou te masalomia. Malosi anga le nā, o le mea ua whaaleanga ina ai, mafau o tangata. Ia, o le aisa lau. Ia se teimi tātou papai fo I ai. Le nā, vaenga. Malona so tanga ia Samoa. O lea ua whaabaunia mai ai. Ie, e ai le whale tā vale sang lua ai seisi o lea wani ia na malanga ma tangata vale ina ma whao leo ti. Seisi fo I tamali o Samoa. Le sunga ia Lorenzo le malu. I Vietnam. O kaukai, matautia lea tala whano noa whapea. O le malosi o le tupe ua le iloa I lesi Samoa, lona vāno nofo, ma le lofa wha le uso I lesi Samoa. Aile na o le tupe la, o le malosi, o le aisa, mafuala au ma pauta wha sahaina. Ia le na. Ona tātou o maila ia lea. I le mea lea lo vevesi ai nei ia le tele o tangata talua na whaamatuu ma tuu atu ilunga o le laulau a fono o le pāle mene le asona na whi. Le paketi, le paketi ale malo. Ia, ma le whainga malo.
e le nei tausanga o le tala whātatau o tū o le tupe lua fe lua sifuru. Ma le ono mai a iu lai o le tausanga le nei se o atu i a iuni o le tausanga fō lua fe lua sifuru ma le fitu. Tau au whainga ato le tupe ua wha nganga mo le paketi. Tasi tesi ma le 5 valu wono. Biliona tala. Mo le teimi mua po le teimi hi lona rua le nei ua wha soa ai ia mawhaia le tala wha tau au tū o le tupe. O atu ai ua pasi le miliona, le biliona tala. Ia, o lea la e whai mai ia le tala o le tupe e le malo. The forecast is good, despite the war in Iran and other economic factors. I found longo ne I la wali I o mai. I mean, it's only obvious. Yeah. E te ilo le lei e le ai masesi o le tua ngai e whaia se tala le lei e winga I le tala au tū tala whatau au tū o se tupe. Yeah. Lea la whatu a mai o na wholosia I lu ma mea ma le lau a whono o le panemene. Lea lei whaia I ai whelaflafo inga ma whalaua I tele mauili ili le tala o le paketi, le tupe le A leo e whalongolongo tune I ai, I le lato propaganda media. Le le winga le upule na, a le le pe umuna u whaia tuai. I le launga au tū fo I lea le, a fionga I le. E a patu, a pulu lance pulu. Our media outlets will continue to propagate. Offensa o le upuna propagate, sa o le upuna propaganda. Na le winga o le mele na. O meo tala e whaavea I isi au whai news, ma isi au whai tala. Isi lau a li poti la tō te whaasalawina. Na o mea whawhau ma mea se nā tō te au maia I lumo le atunu o e whaase ai la ngona ma mawhau o tangata. And this is the other reason too. So o se teimi lava, e le toi tu malo ai, se malo sa I mo sa pule I tupe le atunu. O le mea le tupu. O le mea le tupu. Wala tau le toi papa I lo e whasoa le tabau a inga. Ma tupe le atunu. Ala vei e loto vale, e loto leanga. E tinga le loto. They are obviously very jealous because they are not there to distribute the wealth and the economy of the country. They're no longer there. E le oto iai o. Nala foi la na e le una fuao la tu loto mo la tu anganga. O la tu le to iai I le whaingo tonu. I le whaaso ina o le te mau a inga. Ma le manuia lau tele o le atunu. So what do? All they do is to twist the narrative, the negative narrative, to try and sway people, persuade people not to believe in the country. Unfortunately, ele fa penale tunu ul te milene. O winga nau tangata e whai ele alo rofa. Le ata mawhai la vai mimilo ma tau fiofi ia mapuritia wha manuianga o lo fia sa atu ele whai ngā malo o tū nei. Mo le atunu, ia ai o lava e tau mawhai e poloka. Lava fe, whafonga sa mo iai. Tangata tonu ai o lo poloka ina. Ma tau mawhai e tā ofi. Ma ta puni le whai totoa e sa atu ai wha manuianga le malo I a te autou. Ia mana tua le leila utala le na. Autou whafonga le le iai. Ia, mai o lesi vaenga tā ua tele. O tufanga o le tamau a inga o le atunu. O nisi nei o vaenga. Po sectors o le malo. O le ua mata na ave iai le wha muamua. Sa ave lava fo iai le wha muamua I le tele o tausanga. Bise le paenga lo na sifurma le fitu lena si mawai atu nei. O vai vaenga nei. Ina ia manuia
le matanga ruenga o le soifua malolo ina. The health sector, the ministry of health. E le ngata i lea o le matanga ruenga o onga. The education sector. E le ngata i lea o le toi wha malosia o le tūlanga. Ina ia polili pea ma ngai pea e ave wha manuanga i tangata lau tele ina ia whaatau nuu ai le manu lau ti a le malo. E le toi whaia tō tasi e le malo se polo keti po se ngai lātou te whaata oto mai le a la fua e whaatino ai. Ai o le a ngā lulue ai le tāwha tonu o Samoa i lona tūlanga au te tele. O le malo o tangata lau tele o le atunu e tawala mai pūlenga ma malu ali ma fai pule mai tū malo. Tangata malava. Le pūlenga ma malu ali ma fai pule. Le aua luma ma le malosi o le nuu. Le aua luma o tina ma tamaitai e o lava e le whanau ma le tupulanga televau. O le ale si tū o le tawhatolu lea. O le saufa inga ma malu lea. Au na pa ia le tua ma e kalesia. Le au whainga luenga te tofi. Lea la, wau tau sila iai. I le mana onga le malo. Ina ia ngā lulue whaatasi ia le tawhatolu le nei o Samoa. Ina ia mawhai o na au si ai. Ai maise, o fuafuanga alualu mamao. Mō le lātou polo keti leo le tasi le miliona. Le lelo e ato e whao popo e malesi miliona. The district development project of 1 million tala set to have another million added to it. Ale nare, se mau ngā ruenga tā ua wa omona whaatino e tū malo. Tasi nei tangata, o le tua ngai o lo tau mawhai e poloka le tu i nātu. O le poloketi i 5 o tangata lau tele. Ina ia tau au ngā ina i lātou, e iai lo lātou sao, i le ati na e o le tamau a inga o Samoa. E le mana o e toe, fafanga tu ulima i le sipuni. Ia, whaatua tuanga le nao le malo o tu i nātu, i tangata lau tele. Seisi sila iai. E le onge tō wha. Ia le wha tō whala inga le malo. O le ua manatu wa ina ia a fia uma. Ma au fia ai tangata, tofu le tangata malona sau i to tono. A la le nā ua wha au. Ua wha alawi loa. Le au tū o le paketi o le nei tau sanga luafe lua ono se o le luafe lua fitu. A inga au tasi. Ia ngafa tau lima ina. Le ngā lulue whatasi i le ati nae ma le tamau a inga o le atunu. Beautiful. Au te wawa i atu lava. Ia. Olo o tele ngā luenga le lei wa umona whaasoa mai i le tūlanga o le tātou paketi. A le leo te whaawa aia tu lava i whaatala noanga si awali i le paketi. E mai e le loa pēo le ale mea ua whai i whapea. Talo whai. File bu. Se yo le teimi o whelafulafo inga i tonu o le maota mau ili mata upu te tasi. O le tufa tufanga ale malo i lea vaenga, ma lea vaenga, o lea mata ngaluenga, ma lea mata ngaluenga. Ia na whai fole ia yo, o tau manatu i nā, ai mō le temi nei. Ia nā tau mua mai awha le anga le polo keti ele i o le teimi e tala noa i nai, mau i ili le leiva enga te itas. My goodness. Ia nā e tupu i le meo le ola fau. Ma le ola le manga whangafa, mai le tilo i lau tūlanga o lo e iai. Fai pule uma ia. Ai maise i lātou. Ua mana se ei te tonu o tofi min star, ia whapea fo i lātou sa iai, ia tofi sui min star.
Ai, o leo maila i o tangata o le tūla ngai. O te le tau whailo atu po i ngō tangata nei. Nā tau te whaalolongo i ma whaafafonga i ai. Tai fia pae inga. Ele i songi ai se avare oki. Ia ngā ai ngā laka paunga le me songi. Ole avare oki. So many years within Parliament and they have never reached or achieved any milestone within Parliament and their political careers. It's easy and simple to watch them talk and what they say on those platforms, propaganda media with fake news, misinformation and disinformation. It is so dangerous for the people. I say, leanga foi o le mea tātou te sā ili i ai o le mea moni, ma le wha maoni, ma le ami o tonu. Ai au tau tui nātu whaaptalanga e whawhau, ma le ami o tonu, ma le sao. O na tātou le mua lea, o le mea lo tātou sā ili ai. We seek the truth, the truthfulness. You know, and we are trying to protect the truth by telling more lies and twisting the real narrative of a positive story for our people to be blessed. You know, we are your tattoo tonight. The district development plan. Le tasi le miliona ta la o le nā o to e fuafua atu iai le isi miliona ta la o tau te popole. Fesiri i o le taimi e to e tau au fi ai le pāle mene. Batu i nātu le avanoa i sui usafono uma. La tau te vase ba mai ioa. Mau ili le leivaenga ese o le paketi. Ai le o le tau langa mai ilunga o le media. Ia ma whao soto o tau e isi au whai nius ma whalau whai polokala me vale ia ma lātou mena e watu. Prematurely. You already prematurely discussing the fate without knowing exactly the perception of government and the true intention of government with this budget. Wa mara mona ma le mena. Wa mo moto o mai e tala no ina. Ma whaaleanga le paketi I lungo whaasalaunga. Alelele ilo te ala mata upu I tonu al parmene. I le taimi e whe lafo I ai. Ma mai yoa le leivaenga ese o le paketi. So what does that tell you, Samoa? O mai toli niu fiti. O mai ta ele pisi. A le ta oto le pepe. Ioi. Ele I whaasoa ina. Po le ale tūlanga o le tausinga o le pepe leo le a whaasoa ai te mau a inga o le tunu. Lala fōle nā lai o le whaingo ina. Ele a tau o sa vele mta upule nā ele polo keti le mai le pa inga. Lona sfulma le fitu. The $1 million project was the baby. Lala le nā ea lai o le whaali li la woli ia. Na tu ina tu ai le avanoa mua. O le whaipule o kometi ai ma le vea ma le tei fono. Na utango ai whai ia le whaatustusaina. O le li le na e whaipule o le tamao le tumalo. O le wawatu ia le pepe leo sana pepe. E leo sona tali imoni po sona finemoni. A leo tu watu e vai tama ia e alofa I le pepe o le poloketi na ia manuia le atunu o atoa malona I tu malo. Lan mena whai e nato I whafo le pepe na lolomi I le taputa ele le pepe. Ato I whafo anga le pepe tau ua mfula le unu o le pepe ma. I le wha le anga ina o le poloketi. Ia, me le wha mawululunga o le itangata. O le tausia le lei o le pepe na sui ai le tofa I le malo. Tātou te toi o mai, vāle whangatia, tātou toi o le whainga palota lautele. Se isa ili mai le tunu upo ai tonu, ni mātua le lei e alo lofa le pepe lea. Le ale suinga o le mea na o, iai whainga vai fau o le malo.
toso e se mai o tau, mawe ese mai, le tofi o le te fono o le tumalo, ma le fono whawai. Ia mai la e le tau ui o, ma le whi ei, calling foul. Whi ei ia mai garo ka aka, awa mo toa lili vau ai nifo tangata. I told you the truth and exactly how it happened. You were so angry, mad, and crazy. Tamai tō te oi awel whaamsinonga. O ia awel whaamsinonga. O le malo lai tū malo. O la tau e o na ia le whaasoa. Bole, o ti ngātali ngō le malo. I le tau leo siu stai, ma le tau whai mea vale. Ia nā sui loa. Ai, tau o tusi mau tau tusi. Whai mai ia. Tau na tofi o tau, na o tau e anga waa. Wala, lala o tala na whai atu. E o mai le tai au nei, e le tai ma whai o tau whai se mea whapena o le ave. Le no tau o ave le whaamsinonga. Tau te le manu malo se mea mata ngā ma le whai ina whapena. Ia alusu ngā tupe, mai e whai ia. Talo whai le au lango lango. Tau silsile le to tele o le au lango lango. Wa fuli tu atu ia te utomu tau me vale i e whai. Tau tā fiofi ma mau. Ia whaamundu yanga. Ina ia li lingi ma sa saa mai i le atunu. Nalan mele rimo ta oto nei. Tolu, tesi, male lua, pasene. Le si tanga maa walunga o le GDP. O le tamau a inga. O le atunu u antoa. Te le se vai ngā tupe wa tu inatu i le turisi. Tangata tā whau mai i le pūlenga o tangata mai moa ma tā whau atu i Samoa. Aisea, tasi lea pou tu toa. Mai o se vaenga tā ua le lātou sau i le tele o tupe na au mai ma li lingi atu i le atunu u atua. Ma toe whaasoa ai le tamau a inga. Ina ia mawhai o na whaatino ngā ruenga le malo. International remittances. E muri mai nei ale polo kalame o ngā ruenga whaavai teimi. Aia, o tau au o Samoa na whiwhi ai. O le poutu le nā o le manuia o Samoa malona malo i le tele o nei tausanga. La le fio le tupe le tausanga na se ima vai atu nei. Pe a fuafu atu isi tausanga. Fia se lau miliona. Tai lima se lau miliona, ono se lau miliona, fitu se lau miliona, valu se lau miliona. Ai a le tausanga na se ima vai atu nei. Iwa se lau maleono miliona. Tasi le nā tupe, the international remittances. Sabo umolo alala mpapa au ifafo lo whaia le tautu o le aitau malele. Le aitau malele le nā o lo sau no so o iai le fionga le li pānemia. Whawhita iatu ia Samoa lo o whaafonga matapua i mai. Iatu nuu mamao. Iatu nuu i fafo le lalolangi o lo nopia iai. Ma saili malo ai. Ma ngā lulu ai mawhaia lātou watina e masusu e lo lātou wha malama. Ma tilo mai i a Samoa. Maona ainga, maona lau whanua, maona ele. Ma sa saa mai lo lātou manuia. E tau wala mai le tau tua ai tau malele. Iwa, le nā la ia. Le a apa mai le nā o le sunga lau le wha mau popo tangata i whafu. A lele na maua e le sunga i hatu ia. Le si u leo o le fionga le li i pāre mia. Ma ua ngona i fo i tu ia le toa le pai, le taba le fale. Le tā ua tele o le whaata ua ina ma le apa mai e momoli se nganga whaafitai. Ia Samoa lo alala ma papa au i whafo mai a le saudoanga ale. Ale li whaipule. Mai sa whatalua. Samoa lo alala ma papa au i whafo. Whaafetai atu lo tau alofa mai. I outou a inga ma outou nuu ma e kalesia. Whaafetai atu i lo tau sao
lilingi mai ia Samoa. Ua mātou whewha i ai I Tāwale, mautu ai pensini o mātou Tāwale. Ua mātou no nofo ai, I ni maota ma ni lawa mātango fie. Ma mātou lo lotu ai ni whale sā au le lei ma le mamalu. I sao ninga, I aso sa pati uma. Whawhtai atu lo tau wanga le lei. Ua mātou wola ai, no to tongi o mātou pili o ele tise, o mea lava la o lo whai o le sao Samoa lo mātou. Nei le nao Samoa I New Zealand ma au Kilani, o I New Zealand nei. Australia, Hawaii, Amerika, Alaska, Kanata, Saina, Japani, le atu Afrika, le atu Malaysia, le atu Asia, le atu Europa, ma Peletania, ma so se atu nu o le lalulangi. O lo o alala ma papa au ai ia le mamalu o Samoa, le atu e fatu lala utala le ne. Ele taimi na whaasa ai le sunga lauli malana vaenga o na toi whaongaina le 2AP Samoa. Ona o le ita la volo toi ina o tuila epa ina ua savari ese lauli, fia me le atinu whapefo I le tō wha ia olo. Whaasa ma le 2AP, whaasa fo I ma le TV tas. Le TV a le atinu ma le malo. Ioi, outu wa I whainga sa whai le nawa I taimi. Le ai pepese le whai mai, o le soia le whai mea whapito, soia le whai mea whapito, ma le lo whapito, la tō mea na whai. Na manatu e matua tū vai lua I le ua o la uli, tū vivili pe o le tama fo, le la whatali o le alu e wha, e tatao le polo, o le a le polo o le kiki o le skoa, po le sala, nga I le koul. Mana o ia matua pala I lai le sunga lauli al malito. Apa mai lea o lauli. Mai pesta le atau. Savea. Tau muli muli lau por kalampe. A malo. Whawhitai. I le whaamaupopoina o tātou tangata. Ai maise o lau whalongo longo. I tala longo longo ma mata upu o te whasoa tu. Ai ba ua ma le sunga I asiata. Ioi. O le ase ava noa e, maua I se tātou whasoa, I le lua por kalame o le tāno ava I astona I uma, e te maua I le sa. A se sila fo I ai sa mo I le fia se fulu tau sanga. Tasi le tāno ava I le astona I e tasi le por kalame. Ai tuli tuli au pū pea e le fia se lau wafe o sa moa e lala I atunu I fafo, ma Samoa lo alala papa au Samoa tuile manua. Australia, Hawaii, Amerika. Le lalolangi atoa. Na o foi atu le sunga lauli al mali atoa. A fio mai. A fio mai. A fai ua whaasa o ele. E tuila epa ele 2AP ma le TV tasi o le siu fonga o le atunu. A fio mai. Mai au te tau sa o atu I lau sunga lauli al mali atoa. O I e a mata I lau campaign. Mai o lau campaign fo I e peo na e sau no so o iai I so se teimi o e iai te tonu o le HIPP. E langona lava matangia mai lau a apa mai I a Samoa lo a lala mapapa au I fafo. Lea la ua ufa mautu wina atu I a te oe. Lau sunga lauri al mali atoa. Tango e a apa mai, wha mau popo mai, Samoa lo a lala mapapa au I fafo. Reach out to the diaspora of Samoa internationally. Silsila le mea lena. An ideology for the start of the campaign for Lauli and Fast movement. It is a great movement. The ideology was born. The strength
the power and the energy of Samoa. O lo ta oto I fafo. O lo ta oto I fafo ia Samoa lo alala ma papa au I fafo. E le se la tala le na. What now? O le taudu unga le nao, leo o tātou wo o ia tātou whinaunga. Il teimi le nei. A whaia e whaonga e tūle epa, le media o e whaaleanga I lava Samoa I o. Mā ngā I fo I lunga, tau ma whai e momoli lana sa vali o tangata o mai le anga a o ia le lei. Ma le HRPP e whai le lātou whaavavau. Ia, le nā. It changed the whole narrative and the whole. And the rest is history. Oh, talalana. Nina o whātul sunga lauli al mali atoa. Whāwau. O le a whio mai lunga le tātou proklame le tāno apa. Mai e apa tuai. I loto ma nganga o Samoa lo a lala I atunu ma maho e wha mau popo mai. Leanga wa umana wha alongo I atula e pafa mai. Au tau atu lo I atunu au tau nofu mai. Au ni to e pole mai sesi nei. Au ni to e pole mai sesi nei. A tau whai atu si tala Samoa lo a lalam papa au I whafoi mei o. Ai whai mai. Ma puni. Ioe. Tau te leo na nofo I nei tau malama lama. I mea lo tupu ia Samoa. Le mātou te nofo e mātou le sanga I male atunu. No nofo whaale nā mawhile muai. Paole mea I ni mea mai lafo mai tau tupe. A lafo mai fwoi tau tupe. E lei se mea le māloi mawai. Sa walu sa o yo tau ainga. Wau tau sila iai. I le mea tau le tau whawalea. O oloi le se asto nai. O wha mamla māloa. Le sao Samoa malona tā. Ua tele o lo o lalam papa au I fafu. Ma le lātou se leni, ma le sao I matau o lo whai atu wai le tautua. O lo whaatupula ia ai le Foreign Reserve a Samoa. Ina wa umana whaafsu ia I fe whaataua ingo tupe le atunu. International Exchange Rate. Alu watu le tupe Samoa e nofo le exchange rate I tono le whaapatunga tupe a Samoa. Le Foreign Reserve a wā me tupu mailu manai. Le ala lale nā. Nā lai loa na sila. Wa whatu lai le ainga to tele o le fast I te tonu o Kilani. Whatu lai I Wellington e whatu lai Hawke's Bay, whatu lai Kalaestete. Le lea atu I Australia o le mea la vaitasi. Wa mana ia tangata. Wa I loa e tangata Samoa. Ua a apa atu seisi e wha mau popo mai maamana ia lo lātou sao. I le mawhai o na toi pē I lalo le mea lea. Mai o lea wha atupula ia I pēa le a ingo la auli I le lalo langi atoa. Ua tau nuu mai ei le tai au le nei. Ua lua se fulu ma le valu a inga te tele o la auli ma le fast. I le lalo langi atoa e o lava I Kanata, ma Alaska, ma le malo tele o Amerika, Hawaii, ma Ausetalia. Tātou wō le malo longa o tātonu le tū la e lima. In this update, the government's proclaiming today's budget as securing the future as it eyes a surplus by 2028-29. That's a year ahead of the last forecast and would make it the first in a decade. Budget highlights include a new hospital wing in Whangare, police stations in Whanganui and Greymouth, and adding another 12 kilometres to the Waikato Expressway. Bowel cancer will be screened from 56, and the fees-free year of uni study has been axed in favour of more trades training. A levy on banks and insurance companies worth $209 million over 4 years will be paid to the Reserve Bank to cover the cost of regulation. Prime Minister Chris Luxon says people are doing it tough, but now's not the time to splash the cash. It's so important we fix the books in order to lower debt, lower tax, lower interest rates, that we actually have a responsible budget in this way, and I think New Zealanders understand that and they really appreciate what we're doing. Labour leader Chris Hipkins is not impressed by the budget.
The party's promising an alternative fiscal plan, but says it will be more than a few weeks away as Labour goes line by line to criticise the spending. Hipkins says Kiwi households are hurting with the cost of living and claims this budget won't ease those woes. We can clearly see what wasn't in this year's budget, which was stuff that's going to give New Zealanders hope. We will set out our own plans. We will have a different set of priorities to this government. Green Party co-leader and finance spokesperson Chloe Swarbrick says the budget's evidence of a crisis, not of the cost of living, but of greed. Te Pāti Māori co-leader Rawiri Waititi says the budget has the lowest investment in Māori in 15 years. And NZ First Deputy Leader Shane Jones says the government's been confronted by geopolitical challenges, which required a reordering of priorities and fiscal stewardship. That's news. In sport, coach Andrew Webster is thrilled with the efforts of the Warriors 2 players in New South Wales' record comeback win over Queensland in State of Origin 1. The Blues fan was rapt for prop Mitch Barnett and had plenty of praise from our own second rower Kurt Capewell. Stoked. I got my dream, got a Blues victory, and Capey was the best player in the losing team, so it was awesome. Defender Nando Pineacre believes the All Whites may have an advantage over their opening opponent at football's World Cup due to Iran's home base. Iran staying in Mexico after the US declined to host them and will travel across the border on match days. And the Black Caps are a healthy 361 for 5 heading into day 2 of the 4-day cricket test against Ireland. Radio Samoa. Ile fale o umale ya uga Fai si vevela fai si a asa Saufia aifia inu ise fai Na utago atu ile ato na ole pau Opa ufai Suiti suamalie Saufia ai ai Wale ai se mea oyai Opa ufai Paulava le mea watotoe Ona o umata pogia Ole apu e malo e nau ai nifo E ai isi apu suiti isi apu e o oga Ai ole fai e lele mo taimi uma Na utago atu ile ato na ole pau Opa ufai Suiti suamalie Sa ofia ai ai Wale ai se mea o iai Opa ufai Paulava le mea watotoe Ona o mata pogia Se chips, pisu po e mau ai calores Ona mea ai e faala pua ai ue Ai ole fai e mau ai carbohydrates Na utago atu ile ato na ole pau Opa ufai, suiti suamalie Sa ofia ai ai, wale ai se mea o iai Opa ufai, paulava le mea watotore Ona o umata pogia Opa ufai, suiti suamalie Sa ofia ai ai, wale ai se mea o iai Opa ufai, paulava le mea watotore Ona o umata pogia
mau e lava lena o le au talavou Fai mai lava lato e mana o le show Saulo ala ia e matu ai so Siva siva ile manaia Alo ia o Faiva o mali e mai le musica Si o tino e vai e se le mataina Ia o tango no mea ua leo le lea Au ele au laiti so mai ai le tuisi Milo lo tino masi ove pe si Ja, toi whatalo whatu i a te oe. I le whasfulu minute muri o le tātou por kalambe o le Gagaifo Faiva. Bale i a tau sa vea se yuri i le neifo i awa uli o le asotofi o le whaatawhiti o tiute sa whianga iai ma le atunu o le neiva yaso. Watu le whamalo i le mana vai o ngā luenga. Ia, po o wai dunga o le pasi po tutonu o lau tā vale. Ia, o le whautuanga i a te oe. Whai maari e lau sā. Ia, ona ua o fwoi leo o wawai atu pa umai i le pongi sā. Ia, ua pisi fwoi malunga le ala tele. Ia, whapenao na maua le on sāi. Tu ua vandoa. Ia, mausta i fwoi i le sawa ua whaatulanga ina i lunga so se mga ala. Ina ia mauti noa lau tau nuu ma le saunga le mu. Toi whatalofa i lunga o le api o Fōlinga, le Facebook page o le tātou Pola Kalabe, le Gagaifo Faiva ma le atou savea, ia whapea fo i le Radio Samoa. Whamalo atu iuso matua whawhine, ai mai se fo i o paanga tō tino, o wō mai masani. Ia mai la tau e tau muri pēr i ali atou savea. I lea vai aso ma le aso ma le se i o olava fo i le tātou tāno awai le astonai. Hape na fo i le tō whai a se Manu Francis Ioane. Ma le tō tele o le au whai ngā ruenga, mai lava i le tai au se ia. Pō le aso. Fitu aso le vai aso, luas fulma le whai tū lao le aso. Au nanga tā ua le nā. Whalau tele ai i ale. O atu i te tonu o Maota Malawa. Po whea lava i te iai tū e fio le lalulangi. Maua lava le Radio Samoa i so steimi. Whapena fo le tātou YouTube channel. Walo le soi fōpenuia. After yatu i lo tō mafuta mai. Yeah. Press the like button. Share our program. Love it and leave me a comment. I love reading your comments. After yatu ai o tō whingalo whaalia. Ma le lango mai i le tātou Pola Kalambe. Iaso uma o le mai aso. Whatalo whapito lava i le whafonga mai o le tātou o tunu. Mo le silafia, ia, o le nā, ua ola le tātou whā mō tasi o ono, tesi ma le tasi, FM 106.1, le siu whonga o Samoa i au kilani le nā, ua la ngona mai ai i nā, le teimi lava le nei, i Samoa, i so se tafa, o le atunu pele i Samoa, whatalo whatu, i o tātou ainga, o tātou teitai, wha le malo, teitai fo i, wha le kalesia, ia whapea fo i le pulenga mamalua, li mi fo i pule, i so se tu malo. E le whasinsilanga lea ua taunu umai, ia, o lo momoli mai i le teitei fono, o e kalesia Samoa so whatasi au ki lani nei. Wailana fionga ia Father Michael Enderman Alipia, na fionga ia Patele, ia, o le teitei fono le nā, o le mafutanga so whatasi o whaifi au Samoa i au ki lani nei. Ina ia whaalawi loa i a te oe. Le tātou saudi ngā lotu e amata i le sa a sau nei, tāo le tu lai whai le fiafi. Ia, o le au whale e whao ai Samoa, ma awhio mai, wala au lia Samoa uma i o na tūlanga wha mau puepue. Mai ta mama tutua se i o lava i tina se i o le whanau pele. Wala ulia oe. Awhio mai tātou patipatia. Le whai ngā lotu e amata ai i le tātou sami ina o le ono sfulma le whātou sangatalu o le tūtou tasi Samoa. Ono sfulma le whā o lona Sauletonga. Ono sfulma le whā o le matua o lana whaatemo kalasi. Malona whawai. Ia le nā, tāle i tū lai whā, vave mai, ina ia whaifo i ona
ngā na sina se fulubinu te a o ai fo ia tātou pese ma tūlanga whapena o le ua saundoa ia le fionga le te fono ua le tofia o lātou tūtino e tau ave ia tofinga e pei o na masani ai i tātou tali ngā malo ma isi fo i tātou tūto tasi e pei o na masani ai i tau sanga u mawai o le ua lalafo tasi le Faiva o pili i a pili o le fionga i le sea, i le sunga, i le whaiwhi au, ia Reverend Asalele, ia malona fo i au waa a tō le kalesia me tutisi, o le a nuti mea whaatasi o nei tūtina oma, ia a wā i le tātou sauninga. Tāpua i le aso sā asam nei, a fio mai, bala ulia le atunuu a toa, pe matua pātu tu ia i nā i o le Maota o Samoa. Ia o se Maota ai, o le Maota o le atunu o lo whaamalu ai le tama le malo le fionga e le konsula, His Excellency, Honourable Afe Mata Palusalue whaapo le lua, le wharetua ma le tausiani i a le au pepe, i a whapea fo i lona au waa, le komisino o whawhaatau o inga, ma tu i a pete Meredith, i a whapea fo i le to tele o le au whainga luenga lo ngā lulue ai e tautua Samoa mai le Maota o Samoa i Mangele o ene i e sau le ai so wawana e tutu mai le i fafu afio mai tātou patipatia le aso whaapitoa ia o le a teita ia la le sunga le sea ia whapea fo i lana e kalesia ia ma tūlanga tofi o le matanga luenga lava ia patino lava e kalesia me tisi i le asa asa nei. Ia o na tātou se ele i le asonga fua. Asonga fua le nao le asisi le tātou fua. Le tanga vai o le saulutonga a Samoa. Ia whapea fo i le tātou whaaloa loatu. I le tanga vai o le malo New Zealand. O le awhia le nai tono o le whale. O te lo, nyon. E te ua timu ia le vaveao po le tae au le asonga fua. Ia wa o le aso malolo, o le aso e whamanatu ai ia le aso whanau o le te maitai o kuini i le sapeta. Ia le ala wa whapea le ase e mai e whailonga i fo i ma le aso i fua o le fionga i lana fionga le maestete le tupu pe le tānia. King Charles III. Yeah. Taso matungo fio le tele le fale inga. Le se e to foi le fionga le te fono o le fono fo tu mamalu o Samoa. Ia mare foi mane te sanga e failonga iai le limas fulu male fato sanga talu le fa vai le fono o Samoa. Stasi foi o fala putonga o matua lona soifua e a fio mai matoe ulufafu o fai ilangi fo i le turinga si a le totele o fai fe au manisi fo i o tupu mai fa le tuo matausi sa la tu tau ave mai i o le fono fau tua a Samoa i le tele o nata usanga o mawai i le fo o mai lo tatu tai au ia alo o fa o pea le na miti na iai se tino e mapu iai matua iai ia le lautele o Samoa ia o kila ni dai a mese mata upu lautele o lo talando i nai ia fuanga ale taulanga whatau lava la tau ia po le Auckland City Council pulenga whaitu malo ia mese fo ia pulenga ale malo tele o New Zealand the central government of New Zealand. Ia, tā ua ia, tele whawhiwhianga a mata mumua de tātou polo kalambele nā o le sisi ina o le tanga vai o malo e lua. Ia, New Zealand ma Samoa. So o ai ma le tātou whainga lotu, whapena fo i whawhiwhianga ese o le a e mai moa i ai, a le whanau, ia, whapena fo i tau wanga pese. Ia ina ngata ilea, o ma ua nei ma le sunga ia sua, a tolu ma nave, misi luki sua faumuina.
Ia sa ia o mai ngo le lisi o le ufa fia. E la lango atu i le fionga na Jerome Great. Ma isi fo ia ufa fia i longa o alo matama whanau o Samoa tupu mai o li matama ita i Samoa. I le konseti o le tutotas. Ai taluai ono o malalango o ma ua sui o le komiti whafoe o le whonofofo tua Samoa o vatu i asua. Le ale tonu o le atanu nofo. Ioi. Le atanu nofo e le lango na ia matango fie ia le tau mawhainga fo ia le tātou fo i whonofofo tua. Ma le awhio mai matala mai o ao Samoa e wawa ai mai o loo mau popo ia lo tātou whamoe moe ia mai se fo i le whionga le teitei whono le tō whai le vai malai a siata ti na e wa ai le whionga le aloli ia whapea fo i le sui teitei whono ia tui salenga le whionga ia loli me sepa Channing ia le whafonga o le tātou whono le sunga i le vai malai ia siata whale malu pio vauliko le sui whailo tusi ia e maise fo i ia le tātou. Le whionga ia whi maono a Rita, ia e maise fo i le tātou. Komiti o tupe, le whionga ia tusani le whai au ta whai langi. Ia whapea fo i ia lei a tau o savea. Ma le malu o le au fau whapitoa, a le tātou whono fau le sunga ia sua, tolu maanave misiluki sua whamuina o le sunga i le tama le fale ia mataia. Ia whapea fo i le sunga le fluffy manuo. Ia male tō tele o i tātou. Ia o le lango i le wha moe moe o le whai ungo. Nei vai aso wa o le aso malolo le aso ngafua. Ia o le whawhiwhianga o le a iai ia ali imtabaitai o a onga ia na maua o lātou whailonga ma o lātou tūlanga. E le tauwanga fo leo tūbanga nuu ma whawhiwhianga o siva ma pese a le ASP Festival. Lea ele i mamao atu nei o na maia. E lea na whai e au ki lani nei. Whamanatu e fo imule tātou whono le komiti whafoe o le whono fofautua a Samoa i le awhiawhi nei. Ia i le mauta o Samoa, tātou whenua iai mataitei atu iai, ia le soifua o le tātou komiti. Ona o mai lea o la u whasoa i le tūlanga o nisi o mata upu lau tele, na o iai le whasoa le whionga le te maitai, Minstau tupe, ma o ia fo'i o le sui pālemia, le whionga ia Honourable Deputy Prime Minister and also the Minister of Finance, le whionga ia Mulipola, Ana Rosa Molio o Ale. Na ta ulua le si itanga o pensione o kai ta i whaafetai i le atua. Ia, ta mamtina mātutua talitali na whaamrianga o le mana o ala uli ia poloka o tau ona i whainko pension. Lena. Ele ngatu i lea, o le si tanga o tupe mō i lātou i eio lātou mana onga tu mau. Lea ua umafoi ona whaaso atu le One Government Grant, Back to School Project. Ia lea e ia le nei au vale ma whai mai, ele i mau ato toa. O le nā ua whaamatu watu, i whono whaavae o i tu malo, ina ia whaasafu atu le nā manuia. E a mātou, le wa umane mātou, yoe. Wa uma sia mātou wa ambio, yoe, sia mātou nuu i so la ua. Le ano a maa, whafta i atu i lau whionga le teitei whono. Le whionga, ia tō mata, Nora tō mata leota. Ia whapea fōi lau tō komiti whafoi, a le ua te amaisi a mātou, ua umana tūwha le mātou, se lauri ma se furu. Yoe, a o lea lawa i whi eila wali ia. Whai mai ele i o atu se tupe. Tālo whai. O e whesili tau whono whawai. Yo, ele toi whesili mai le malo o sui le nā o le malo. Le teitei whono ma komiti whafoe o whono whawai. Wa o mana tu watu le tupe i au tau tu stupe. O la tau le nā e wha ngā yo ia. Ma wha tu langa atu le mea.
Wa ti ngā talinga le tau whi ei pe o tau ta maiti. Io, e rei a vātua ia i se mea e miki ai po se lole po le ase mea. Ai a mafua i sea. O le tau mawhai lava e wha leanga po le kalame le malo. Ale nā o tau no watu tupe. Nā nau tau sile foi o ane ia le komiti wha foe ma malatou te whono. E wha o i luma i le camera ma ta saini ia au tau tupe a wā watu. So le ke ofo ia o kouari ia. Ia, sila ia i le nā meua whamatu watu o le one government grant back to school project. O le si mea tā hua lea Samoa. Lea lawa i whiei mei. A wangi ngā ruenga ke kele mangi aki ngā ke kele o lo whai. Lea whato atu ni eri ato se walu masina talu na tau nu ule. Ia le whai ngā malo. A fau lea o iei nei. A sila iei. Tolu se lau wha se furu ma le lua whale fau. O a whale fau ia. These are new homes for low income earners. O le polo kalame, le nā na wha soa atu. Ia ma wha tino e se tasi o vaenga o le kalesia sofitu. Plus 6 million for housing. Ono miliona ta la mo nai a inga. Ele le leo natu ta mau a inga. Ia ai le fu i fale no nofo ai. Ia, masalo ai ne ai inga le eini o latu tangata o lo no nofo ia tunu ui fafo e alo lo fatu ai. Lea ua whaasafua ia i le lofo le malo. O ala nā mea e tau te tala noa mai ai po ani polo keti mani atinai. Mea ia ua whaia patino mo tangata. Individual assistance for people to be able to afford and living in a safe home. My goodness, whawhitai atu le malo. Nā ua umana whaasoa atu. Tolu se lau fast fulma le lua. Whale fau mo nai a inga. E le tango lima ma le lava le lātou whaasoa. Ia, e le ngata i lea, ua whao popo atu. Leisi se fulu ma le lua miliona. Mō tātou ngase ave i atunu i fafo. Ma ua pasia ai ia le au maia i New Zealand, a watu i fiti mo le teimi mua. Ia, i le lata mai ia i tātou. Mō tonga fitinga o le ngase, o le kānesa. Ia, ma le ngase o le fatu. Le company lea, le Pacific Specialist Healthcare, lea na te sponsor ina le au nanga ma le tautua le neia le i atau sa vea. Hawhitai le malo, i loutou tūlai mai le tae au fau, ua whai ai le mea wā. It only makes sense. Io, e fia tātou tangata e lau mamao i intia. E le o isi i intia e maliliu i lunga le valele. O nisi e maliliu ai lava i intia. Ai ala le fisosani le malo toi whafo i maiti no maliu ia. Ia, e mo i lava au te whai atu. O le mamao, the distance to travel with these very serious illnesses and treatment to be sought. Ai a fiti nale na la akwa le sipiko whairika o konga. Toi lele mai i Samoa. So there you go. Overseas treatment payment of $12 million is now increased. Ia whapea foi. Le tele o tupe ma se leni o whaanganga mo le tūlanga wa onga. More funds for little small businesses. Whatūlanga foi se leni e whesosani atuai i atina e opisi nisi laiti. Le Samoa Development Bank, o te le se leni o atu ese mo i lātou. Whapea foi more funds for sports and recreation. The Export Authority of Samoa. Whatuina foi ma le tātou ofisa o le Serious Fraud Office. Whapea foi tupe whanganga mō suinga o le tau. Ai whesosoani ai le atinae o le malusi anga tau i le la whaafouina.
renewable energy, climate change and the environment. Tele na wā le matauti o le anga le lei. Ia, ai mai se. Ia, sei ona sa I mai o tau fiofi mai whangutu au tau sol whanua. Sei toi tau au fia le palemene. Ai ei lau taltanunga, ei nisi o tau e le whaia ei se whai unga a le palemene. I lau tau I tui I te tonu o le palemene. Contempt of Parliament. Nā o mōri ai lisi tō tolu ma whaia I eile suenga. I se teimi pei o na tōwhi ai le fionga le whonga te lai. I ala komiti whafoe to oiva la tau te sila. Po a tu la whono o sori o amionga tā waloa ma tu la whono tu mau le maut. Ayo wala na o ia isi fo funds were whanganga mo solar systems and renewable energy, infrastructure and roads. Yo, ngā luenga te tele ale malo ma le toi tanga I awala ina ia whale leia. Ia le na. Tā ua ia o le vaenga le nā lea na o mai e nei ia le autu o le tuto tas. Le ngata Samoa au tas I le whaale leia o le tātou tamau a inga ma le lufi no le tamau a inga. Samoa ia tasi I se amatanga folk. Walawa ia mea kuai ma ia mea kilali inga maka kupanga ko savavali mai ai. Avatu le whamalo I le whaalapuputonga o tamatuai le maris. Old Maris Boys. Maris celebrates 37 years of international sevens. Ia lea fo I la tātou tūlalata iai I le whatinoina fo o le lātou teito fitu whavao malo. Watu ai le nganga whaftai ma le whamalo. Ia I lātou uma o e sa tū mitangi olo I le tele o nātou sanga watuna I atu. A o tauma whai mai I le lakapia malisi whātou langa le lātou teito fitu whavao malo. Mori atu ai le nganga whaftai. Wawai atu I le tōwha ia une. Si toia ino le mātou ainga, mai atu pa ia ma taulangi. A wā to o e whā o whale ata e tausi ai ma malu o tapa au ma ainga. Le toi whā fōwina o le tātou whale o le mau I vai moso. Ia, le na wha mea lofa tuai le 5 wafe tā lama le tātou whono wha vai. Ia e mese fōi o le malo o lo o anganga atu. Ina ia whātu mau mea nei. Ioe, le ala fōi leo lo te talo atu le fionga le li pānemia. Ina ia whāwaina pe atusa malona whina ngano. Ia whāpea fōi le kāpeneta ma le whainga malo. E le mata upu le nei, o le whausia o se tū la whono e pui pui ai. Ia mea tō tino Samoa. Ai maise o ni Malta, mani vavau, wa leva o na iai I te tonu o le atunu. E whai ma mātaanga, e whai fōi mano whanga e mapu iai, ia tupulanga lalo vawa, ma whai ai a lātou susuenga, e manatua ai le tai ao Samoa, malon tala whaasolopito. Ia whapea fōi mea na tutupu. Ai avea ia, malangi soifua e manatua ai e tupulanga Samoa. Fale te tele, o maa whamanatu, o whasi whanua, ia whapea fōi lo whanga e pei ona iai le whale whamasino, ma le whale whono lena tala whamalosi I lalo e tuila e pa, e oi tia whau. Ia, ai maise la o le mauta le I vai moso, le whale o le mau, awatu ai le whamalo ma le whaftai, I le tamamatu o le tātou ainga, le tō whai a une, whale tonu, ia ma le tātou ainga. O le ngol tu la whono nau te mana o ai ma watu ai se tu a lalo,
i le fionga le pāremia. Langa tā ua le tulafono lea. Heritage Preservation and Protection Legislation. Ia awana i toi se fia poto, se si manofa matala i lalo mea o meo historical buildings, historical landmark and landscape. Eoi, e alana tā ua le mele nā, mō tupulanga lalo vawa Samoa, o lo tutupu ae mawhia māl manama, e le savalinga fo i le atunuu ai maise, o lona tala whaasolo pito. Fatasi ai ma le tulanga le nālena o vātua nei. O seisi fo i lea tu la fono e fisoso di ai i lea tunuu, ma toi tu ua vanoa i le tangata. A second chance to the people. O tātou uma i leo ni angelu, mai tātou te le ai ma seisi ami o tonu i lalo le la. Ai, o le tu la fono i la uvawa i atu e le wai le eise tu la fono whapea Samoa e ta o le Clean Slate Bill or a Clean Slate legislation. O le winga o le pili le na. Ina ia mawhai ai. Ona tu uawa noa i se tangata na soli tu la fono. Ai mai se o meo soli tu la fono fo i e le mamawhatele. Ea, ai ua fitu tau sanga. E le i to e solia e le tangata lea le tu la fono lea na whaasalai o ia. Wa fitu fo i tau sanga na te le i to e solia fo i ma sesi tu la fono i tu atu. Ion. Awalu a vea le na. Ma whawhita uli e to tele i la tau o sui ai o la tau o langa. Ia ma to e tata mai le mō le ala. A ule ma whai ai o na tu ua le atu nuu. Ona e atu. O lo i ai pea na whaabau maunga. I to tonu o whaabau maunga leo leo. You can't do anything about it because this clean slate bill will be able people to be given a second chance at life. Da fai la mutua salamo le leia a ka ul salamo a akom salamo mole. Yeah, le na. O mai la utalanoa ile mta upu mali le. Ile nele o le tangata uma ia le na atu nei. E toi su e ina ma moldia ile mata upu. O le contempt of court. Limas fulu ma le tasi e tangata o lea na fasolo yelsu su engo le nei vai asu. E ese uma excuses ia ma alo fanga o tangata nei. A le mea sa o lawa tau na whai tangata nei. Walaki au le tu awa noa. O le fionga le whaamsina sili ia malona soa tau le tamo le ainga le tai le fionga i le. E justice le a tau le sa Clark. Darryl. A wale mea sa o lawa tau na whai i la wani ingi. Pe ma kukua po ko inga po o le matua. E tau na whai i ei se fufuanga. Wa mātutua tele a ua matua faa vaivaina o lātou mafau. Ona iai tangata i e tutu atu i tua o mea nei. I loo talutanunga le nā, ua iai le batenga le fale, ma masalu salonga, leanga lena iai lesi whaipule urupo o yo. O le siri nai tu lai mai. What's the perception of people when this couple that we seeked after for so long, and they were being harbored. Lalo ingo le upule nā. Sa wha lafi maufiufi wha manungase e tangata. Ai vasili atu elfa masino e tūla i tangata le nao malili wha maia. Leango la ua na wha lafi ele fast. A lela o toi tūla i atu nei. Toi saulu tali, wa se ana upu na wha o ngai le tala whea ngai. A le ala. Ala wa tangi si lo matua si on to lua le na tosa to le wheelchair. A o le le mafau fau. O le atu nuu matangata ina ua wa aia le tino li mongi. O sa va vali fa tasi atu ma le ungali ilea. Ma le toi ina le na ua sa va vali lunga.
na o la ua I lunga o le skip. What are people thinking? What are the judges thinking? What are the police that were there? Le na o su e whaatapito tangata nei, le to ina malo le matua le. Da le mea le whawhau I tua le mea lea. Ta whewhe e o le atatou wo o I onga ta upu lea. Tātou te o iai, awa ele manongi le mea, something fishy, was smelled on that day. What's happening here? Awa sili na. Why did Limongi appeared with the couple? La le mea o te I o mai ma le ungari. What's his affiliation and connection to the couple? O le alo na so tanga. Ma le mafutanga I le ungari I lea le na fiu ne Yesu e. A o le ungari I lea, o lea o ilo nei, o ila ua lea. E o na ia moli mau tustu sia fo I lea na whatauto ina, ma ta ua e whapea. O meo sworn in affidavit. E watula na o la moli mau tustu sia whatauto ina. Ai le ini tangata ola na o tumulato. Lea na whai e le whai unga le wha masinonga, I nei whasi pepa o la whinaunga na watu. O te tali tonu e le te tau wao se teimi mua lea ua whaunga ina e le wha masinonga. Ni whasi pepa whape nei, o lo I aini moli mautus tu sia ua whatauto ina, ai le aini tangata, ua nao ni a nganga, ua se ngia mauli o tangata, peini a itu fo ilea, and ghost. These were ghost witnesses and testimonies. Who prepared these affidavits? Who signed and sworn in these affidavits? Ungari tonu ale e mori mau e luana whai ele whai unga ia tuiloma. Oi, ia toi lupe. A wala whina unga na watu lu teimile na. How can the judges trust this sworn-in affidavit without the physical presence of these witnesses? E mafua se a le whinaunga le nā. Law is common sense. If the defense lawyers will stand to cross-examine these people, there are no people. There are no physical people. They are only two pieces of paper there. Atulai la whamasino. Atulai la ia loia. O le tū mo tuiloma. O mo toi lupe. E whesilingia mori mauia. Ele aini ngutu o whaspepa nei e tali mai ai I whesili ale loia toi lupe. E whawhewhea la o ne whai se whai unga whapea. E whaasala ai toi lupe ai le eise tangata e tautala mai. I le whesili atu ale loia o lo tū mo toi lupe. Is it fair to you? Is it fair to you? Awa o le la wape I whauringa mai ai. Ua whaonga ina ia mori mautus tu sia nei whatauto ina. As a hearsay evidence. E peisi ai ia le whai unga ua whaia I le sui pare mia ma le minstao ngā ruenga te tele ale malo. Ia. Lea la. Wo o wa ave I tua le mata upu. Ua talia ina le apilia toi lupe. Tangata ia na whaia mori mau o le unungali I lea. Lea na sue. Ua fefe. Ua fefe ai sea. Awa leo whalongolongo atu nei. A le maua mai mori mau ia. I le apili lea ua talia ina. O lona winga. Ele ai ni vai. Ma se ele. E tū ai le morianga nei, e lata mai lea au, I le me ato ma apiritia mai ai. Le mea lea la wali I lea o whaasala ai I toi lupe. O tau se sila ai. It only makes sense. They were scared. They were panicking. Tangata ina whaia mea. O te leo tua ina lali mongi po o ia na iai le melea. Ai ua masalo mea.
Ua masalo mia aisea, langa o lea ua tei wo mai ma leo ngari. Na whaalongo mai loa tangata nei, a le apia mai mori mau nei. Whalea o ngai na atoa lava le unga al whamsinonga, lea la fo le na toi whinau o tuai loa, ina ia tāo fia le marusi anga o le whai unga al whamsinonga e whai atoi lupe. Ai o le ata oto ai whapene se i whaatino le judiciary review. Ai tu mau pea le tofi tau ave o le whaipule o le tu malo. Ai na o na whaase e tua ngalu ese mai lona tofinga o le sui paramia ma le minsta o le kabineta. O whafonga mai Samoa. O tau whafonga mai i mea i whau e tangata. Ai wa umana maali nie, tui loma ma toi lupe, o le a wha le leilo la rai tu malo. Ma mau popo le la usonga. Ai ave i tua le mata upo. Ai wha wau le tofi. O le tu malo. O le a inga lava e tasi whale alini. Au le tō telo isi mori mau. E le tangata whale alini. Peo le ta ua estasio pulenu. Lea la maali e lea le tātou mata nei le mea lea. Lea o pepelo le to ina. Na whaalafi la ua e le fast. A lea o to e sau. Mai malie wale mautonu fo i le talawhianga yei upu no o tautala tuai. To Lupa's case. This was the couple that signed that affidavit. Now watch this space. Nei lolo e tangata. Na la tau whaalawhia leo ngali i. O le atongi whafo le mata upu lea to Lupe. O loe au mai. O loe au mai. Lea o matua mautinoa e le ai seisi o le fasta na la tau whaalawhina leo ngali i lea. To ina leo malili masion to lua wa tangi lo matua. Wai loe lo matua e o le whalpuipui. Ana wa o malili whaato ese ilu mal whaamsinonga. O maa ua masi o to lua ua matu tua tele. Mate le fia o i tua o le whalpuipui. Ta o le mea sao. O ina whai o le mea lea. O ina tau wana wina o lua wa e mato o te le nofo o ina mata upulu nei. E toi whai atu nei whai tai ao. Please, whoever is the judge that is presiding over this, do the right thing by the court of law. Somebody is lying over here. Somebody is committing not only perjury mo le tau tō pelo, but also contempt of court. Tala pelo ma le ustai ma wha le mingao le wha amsinonga. Wha lave le wha amsinonga. Illegally intervening with the courts. So e mai tangata nei. Ioi, e la utou sisila iai. Honorable Judge, whoever will be presiding over this, and you police that are listening to me right now, te lei o le whawhita uli le nei. How can you never being able to find 51 witnesses? Te leo tua i au tau. A whai, ua whaalalafi la tau, maisi i mau excuses. Lau fionga, i le sui komsina. O loo whaawau nei le tofi o le komsina. Lau fionga. Le sunga le a tau a whamasanga Samuel. Wha mole tangai to toa i le mata upule nei. Ioe. Awa e ei fo i mulu ngā veve e ei fo i mawhauwhaunga lala o nei whai. Wa le ua vavai atua. Wa lia e ane tangata i le mata upulea. Lale me wa laio na apia mai i tangata ia. E o mai ma le ngāri ia. Aisea, lale mea lai whau mai tua o le mea le nā. A o le ale so tanga o le tangata lea anga i leo ngāli i lea. A wa leo ngāli i lea le nā mai tu e mai amori mau. Ma maua i lole i unga. A leo whaile whaasalanga ai leo mai. A leo ua apili talia le apili i loa
e ato I whafo le bata upu lea. Ma toi fo I mai, toi lupe I lona tofi tono le malo. O lo au mai. And vai le fina ngalo le tua, ma le sila le tua, ma whainga le tua. Whaali manino mai I lalo o le mūtini tini o le la. I le au. Ana whapele heise sotanga. He would have stayed way far away from this couple. Tangata I o te talanoa tuai. Walai ona nofo le matenga I le loto ma le masalsalonga o le a le sotanga. Here we go. Talo fai. Ia le na. No le lei. Ia o loa mai leo ngari. Au te... Te talo atu leo ngari I lea. Malili mo leo whaletua. Walua mātutua. You don't need to go to jail. Te lua le... Te tau no lua o e ngase si au tō lua. Tau le mea sao na wha. Sao loto leo lo loto ma lo wanganga. Ma o lua uma e le tua. La fo I wha fonga mai o lua a inga. Whaia se mea sao ma se mea tonu. A vea o lua ma la vea I le wha msinonga. Ma le sa I linga o le ambi o tonu. I le te tau o na lua o I tua I o. Ono ni whainga tangata e tau a mō ma tau a nau I o lua. Wa fia se tupe o te tongi I o lua. Fia. E le au ngā. E le whatustu sa ina le nā tupe. Pe tolu se lau pe lima se lau pe afe. Ta la pe sfuru afe pe lima sfuru afe. E le whatustu sa ina lo lua sa alo tonga. Ma le tau valea o lua. I lumol sila whanga le tua. Ai mese. E a loka o lua le whamsinonga. Yo. Ale mea moni lava le nā e o iai. Leo o man sau no atu le whamsino. E te lua oi le whare pui pui. That is the option open to us and to the courts, is to send you to prison. Ai le mātutua te leo lua urua whaia se whati te inga. O le a wha o fiufi wha manu ngase la le mea. Ai polonga ai o lua I tuai o. Le ala le nā. A o wha longo mai a ingo leo ngali ili nei ma se wha nau o leo ngali ili nei. A li ma whai pule. A o se whai fe au o le kalesia e lo lotu o leo ngali ili nei. Do the right thing. Whai lau ngā luenga. O oe le tamau le ngā luenga ma le tamau wha le nganga. E a vea le upu I o. Tau le mea sao. Wha sao loto le tamau ma le tina. O se mea mata ngā ma le wha mamoi loto. Ne wha o ngā ino nei tangata mātutua. A tonu fo I le e o lava le tāpenanga wha le mawhauwhau. Wa lai o na whai nei mea wha penei. A o tangata fo I na whaia mea nei. Au te ofo le ai lava o so tau mawhauwhau I tau mātua. Yo. Wa tai tu sare matua o le tau ina lea ma le o le matua. Manisi o mātua o tau. Ma o ai tangata. Whether it was an individual or a group of people that conspired to do this, the contempt of court, they are even worse. You know, o tau le nā. Nau whai atu ai. E whare pui pui foi ma tangata le nā le nā. Whatupu ina le māsainga lea ina ia solia le tula whono leu sustai le polo inga al whamsidonga. Ma le wha le mingau, ma le wha le kea e le whamsidonga. So le tawhiwhi ele uma. Ele uma. Le uma puna ifo. It just all of a sudden it appeared. So what is the perception of people watching this guy coming and walking together with this couple at courts? Of course, mo mwawha il whamsidonga tangata, ono ua masalumia.
O le ale mea si i le sau i mulumulu. Le alo na sotanga, so na auntie po, so na uncle po, se to ina po se olo matua o le latu. Le nei a se lau lima se fulu pau pa ua. E tau valea i le nei ta matua ma le nei tina matua. A o wheni whanau. Wheni tangata o le ainga. E tali atu, no is no le ai e le whatasina whapenao mato matua o se mea valea whapea. Tali tonu mai te fia mata mata i le whatangisi ala to ina mara o le matua lea. O te le mana o ai, ai o te fia mata mata. Ma fia whalongo longo i le teimi e pa u mai ai o la fonga. Ia nganga wha maua lalo i luma o le tua ma luma o le wha masino ma tau le mea sao. Momo le loto i nei mea ma tau tia o loto lai mai. Ioi. Ala nā o te talanoa atu ai a wha fonga mai. Ioi. Alo whatu mau le malu whaitoanga. Kota malo faleo. Amore more. Sa ili po fe ye ili to ina male o matua le na. Mo se ava no na e afele ia ye momoli atu ye lo faanga o le ato severe. Ala na foi su e mai pe mo se la telefoni. Po se si o la fanau. Si o tavala au atu ia i se whaise tala. E whai ma vai malu i langona wau te lo le lei. I le mamoe le to ina male o le matua le nei. O se a venga ma mafa. Ua whaati e tangata na whawhau ina le mea lea. This is conspiracy to commit contempt of court and intentionally pervert the cause of justice. Ele se le tala na. Ya, whabangalo se leo le wauna, alo whamai le tua vai lua tusa su tātou manuia. Manuia malo longo le whiwhidei, ya whapena foi ia le tūlanga tā ua. O le saunga le mui lunga o le ala tele. Ya, aisau vai le ola na uta watu le uta ale fionga il saoli ia tuala ta wata upa utino, a pia foi le whaletua ia peka, i le sfulma le tolu Lappington Road i Inai o Tara, sau vai o leola, ia whapena foi i le tofine ia Nive Maria, ma le tamaitai o Mareta, lua sfulma le lua. Templeton Place i Ina i Glendon, Manurewa. Tātou whiloa i le asua te hao. Tala nai winga i o tātou tangata ma lātou wā mio ma lātou mea na whai ma upu na la lafo le nei asu. Those are the stories about our people and what they said, what they did, whatever, today. We'll see you tomorrow. Via tele le whaafonga mai te mamtina matua, le au whainga luenga tutofi. Ia, man via tele le nei a whiawhi. Whiloa i le tau walunga. O le Gagaifo Faiva o Samoa i le asua taiao. Le atou se vea, mo le mamalu o Samoa lo whafunga mai, ea mese pole tō whai a seu manu, Francis Ione, tatou producer i le neipo, soifua mo ia manuia. Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland